Lekamba Mohamed Salah nakabenta ke Egypt. Kata baka de hagasin ke banengkong bakari Egypt. Kaya umat ia ke jingkemen ke bakrautam ha ke FIFA World Cup. Namar bah ke history jongkahi barok kawai. Kampat jula aban job watang shisinro. Ia ke jingila ke World Cup jongka. Ha ke history ke jongka. Sausin kelala aban qualify sya ke World Cup. Pratali ki jing lekai ke baldep ban lekai ke klaim la aban job sansin ke larem bat laisin ke laikai hanrei ha ke jing lekai ke bakhandai sin ke jongka hadin ki jing prosyang ge ba prasin de ha ke sin ke banengkong bakaliyo ia ke nam job ha ke FIFA World Cup kata dalam ba ke jing yarap na Mohamed Salah urlong shisha ke jing phoh sniew jongka Egypt Daka bau Mohamed Salah ulala aban tip shigul na kabenta ke Egypt bat penburu ia ke wei ke asis kumjuru ke wei ke asis bat ke shigul nau MZko ke shigul nau trazigen kabal pelang ia ke Egypt ban job lai lewe kol ia ke New Zealand kabal menta ke Egypt hadin gane ke jingla jongka ban job kalajan ban yorong syakarang ko balai puar namar mentahi dei maka ka badang bat hakli du jongka mi king point ke group G Daka bakala ban kamai sau point haki artali ki jingi lekai Bat habangi pai na kaliang jong Mohamed Salah ro haki sautli ki jing lakai World Cup ki jong u hak karier ka jong u uladon san gol bat assist haki jing lakai World Cup ki jong u kuble shibon wanam klet ban subscribe